sese obe like Attention TV bronya die bronya na wasan so I like it ama ye uye so we ja comment kakra de agu wo se me we efe se me wan ye fe se wo da attention so ja kakra to na ye be kan ama kam fa kwanya we so echi ama hwefo wa bro chire nyina kwentwu afans fo nyina bichia obibia Anita Afriyie ye oduntuni a otu nchandumwe adeshi moja bia hwe ngwa mame se won go sandwum no ahoro me ho bone ne keka wa nyina Anita Afriyie ne boss sandwum na wode beji din pa ne se hwema enwum tuo no anaso won fa abon emeba abonten tisi a wo shabro chira enkrofo se ne osi ye ne niema e back TikTok no nipa bebre na sister no se BF aniti like na dwen no emu ya kano kakra Nensu wasi won more dam ne mu konkron ene esan ye gu no so na ndre yada what the one ne kese pa afa konkron e dia brave papa Ebenezer Opambour say abofo a anase Nyankopon asomo no Anita Afriyie won be kan kire ya pa Ebenezer Opambour say one such na dream fi na kwambo ne ho nyina esan so the one ne ma ye Opambour ma no chief na asefo say wo mo nyina obi anduane eye ne nkwa papa na omudi na chi no ahwa da chi bi de oha bebre na Ebenezer na nkasa Nyankopon asoma ne se one such na dream efi akwambo na wo hwehwe sa eye prophecy Anita Afriyie dia be ya emunsam na se emunsam de e chenkuri ma ye timra unkanze Opambour se pariki anduski yada liba shataraba unkanze Opambour se Erade se men kanchira ne se wasa cha na dre mun kanche Opambour se erade se men kanchira ne se wasa cha na dre na mamudi na tino mun jana nje mo kra nkwa mun kanchira wasa cha na dre wasa cha na dre What's that? Opambour. Munganjirano. Na samu sachira. Na zumo koso akakabensam. Na samu sachira. Na zumo koso akakabensam. Ni hantan samudia. Nkoso. Attention TV update bia ebe film abia no. Get the